Schadzka zvolana, żeby się dohvarela o predstojaчих vyberankoh i żeby się oni organizovali na najlepši sposob. Kori Udovički zdohadla, že nedavno prinješeni zakon o vymenkoh i dopolnjenjoh zakona o nacionalnih sovitoh nacionalnih menšinoh, s kotrim unapredzeni i ljepše precizovani cali proces vyberankoh za nacionalni soviti. Predstavniki nacionalnih menšinoh možuše upisati do okremnih vyberankovih spiskoh po 17. avgust. Pripadnici nacionalnih manjina koji žele da njihova nacionalna manjina ima mogućnost da ide na direktne izbore, da se osiguraju da su pre 18. avgusta se upisali u birački spisak. Na osnovi upisanog čísla pripadnikov každej nacionalnej menšini bude odredzene či vyberanki budu zaprovodzeni s direktnim glasanjem či po elektorskej metodi. Pozivam sve građane, pripadnike nacionalnih manjina da se upišu u posebne biračke spiskove u svojim sredinama do 17. 17. avgust je posljednji dan kad mogu da se upisuju, 18. privremeno zaključujemo spiskove. Pripadniki nacionalnih menšinov še do okremnih vyberankovih spiskov hodni znova upisati po prinošenju odluki, jak vyberanki budu zaprovodzeni. Tih, kotri už upisani do vyberankovih spiskov, Udovički povolala, že bi preverili či so z jih upisom šitsko u šore.